mathina mona amishikuite mauitwa mona asiana shandu ikuite ethi ya wame matokeo makindu kisamitwe ni anduana na kisami ya wanandu makuishi andu makona na maikupitha mailea kutabia na makiimplement na kwacha ayuti maomba na bamwe mamalu manya na kuyamuma mayasya kana maiya ona kunywa matamua ite Paulo na ala mebitie umai andu mathonokete miongo ina na momoka kwa athembi anene na atumia na matabia nitwibitie twaya muma mbai tuikasame kindu ona kiva tutamua ite Paulo na aindi inyuva mwena nzama yonde muka mutabie ula munene wa askali ngili amutheeshe Paulo okembe wenyu mukeke tamukwenda kumanyanesha mbeundu wake naitu nitwiyumbanitie kumua ata namba uthea hindi mwibae wa Paulo ewa undu memobeshe athingomeni na amutabia Paulo na Paulo amwita munene umwe wa askalia na amwia mutoe mwanake ukwa ula munene wa askali ngili nundu ena undu wa mutabia nake amosa na amwete kwa munene usu na asya Paulo ula muobe ambita kwake enda ni kuete mwanake hu nake ena undu wa ukutabia na munene usu amukwata kuoko athi nake ute menza mana amukulia ni undu mwau ula uundabia nake amwia ayuti nimewanite kuvoya we umutheeshe Paulo umwiyembe wa nzama uni ta ukwenda kumana uvo wake nesambe naku indi nduketikile undu suo nundu andu mathonokete miongo ina ni mamobeshe nao ni maye muma maikaya kana kunywa matamua ite Paulo na yu nimeyumbanitie metele watho waku na indi munene usu amweka ula mwanake athi aimwia ati ndukatabie mundu ona wibakana numbonetie maundu ata we mwiye Yesu inasya kana upo wa umundi ni amaitha machumbana amaitha maisama makuwa nundu payi mundu ukitawani mu maitha omwe mushi wenu no mwithe mushetwa na ke 10 mukashia wana ke 5 mukashia wana ke mukashia wetu thandatu lakini ukethe ape umolo kuma muno niendo manati ndethi yawa eweka pumushi wenu be alame yawa mamini medicine alame thia machomi efuse ukwithia no ethie muina lakini ndechu atakuuma no edweneka na mushaniwe na nuo uweyete no kasomelia na withi apayikuma katakuma we shako iwa kaikuma uono tembete na lelu wi mundu muima ukomane akamwana ka miaka 3 kakuyeke ukima makobi nake huku inda mutauni tabadhali ndo asishe kamwana kau utanamboka kunamba ukulia koka ake ya nume ake 5 keumbia kembiki ya bayosini na mutwe kenena na binya wiva haleluya undu amwe manena na binya wanza manzame hai haleluya ni kuona maundu machikika mundu ainena kindu akanena na finality
ayuti ulua dhai wako akasha ona wasoma ndwiba ndukathi akakwia ona wake nyumba dukamikala ukatwawa mushi no kethe okewe asisha muime washa ona wathukuma mushuata no ukathi beshindu imashuma na wa ngaiwiti kila seshume nundu benza manzame ayuti momba nie na Biblia asya masama na mamino sama masyo kamaya muma masya kana maikaya kindu na maikanywa kiwu maikanywa chai maikanywa subu maikanywa su pati kindu makanywa kana kuya mupaka mamuwa Paulo na umundi pea ndo mwiba kanisani munsiaishe nange muyo kumishi kwenu na alange mwikula mudhumuite hamwe mudhumuite mautelini hange uishaishe simuni uende na chalo lakini batonye kokethio ona chalo kiuendete veo andu masamie maya muma maika dhumua mubakobu utwe wia itabana siobo wimuyo undu nakwandie kala maisha memuyo na nditabana siobo winowu Dabana siobo wabyo nundu twaemo manyaka wabeba tukekala na maitha matuibitie tuimeta wasa tuimeta wa mwendia tuimeta muamua tuimeta kiamu uimwita tumashitwa tuonde tuithela ukita na shitwa ushokoyita na waasa lakini ukwida waasa niwe Paulo emudhukumi wangai adhukumite ngai atamaniti obomusio ibindemwe andu mombana na Biblia yasya andu asumasama umundi niendati kunikilange inzama na tuyanangania kusama ko na miumela maite ni kana mamine mushi waku onedhwa maithi twenu tuimiananga shitwa ni ya Yesu Kristo na mebita masya maikaya na kunywa mubakela makakua tondu yoba ngai wikala thayo makakua metele mebitia shana shaku hati shana ishisome the rule itwa wa private school vaibandu ikadhi na utabia tondu yoba ngai wikala thayo shana isu ikambata ika Paulo undu be yoba ngai ulawo kitia andu make mundu no ukelie binya no ukelie mbesa no edwene shitwa no edhu wako anduani onangaba na iwitika lakini itawe shitwa ya Yesu Kristo nitwanewe ibiitwa ishitwe la inabinya kudhono kama shitwa onde na kwe shitwa hiyo andu onde mausumbi onde na maukumu onde makaku na na kila iwe katuliandu na kuasya Yesu Kristo niwe muyai onede babu anata atuikala kwa wia umuya ona masama ndio njali maende no sama na atumia suma imombana na ila momba ni meka nzama na mami no sama ila nzama yasyo kayekiwa kindu kita wangithio na muma mikololo yandu imwona yusemba nitie ithi amami nite nzama amaya muma mautunge rivers maango amwe mwona ukasha yango ithi ya mikololo esamite na ya muma iutunge tina manjirani amoyo kwasha mutu iwenyu musio hamwe methi ya maye masamie na maya muma mamubene munda wenyu ithe wenyu akwa mishimbi muno ona methi ya mesikula taito ndindi siosi lakini ukwitha bei mutu ithi pau ithi amiuye na the amealiula hetele wakwe kana mwenyu kanosu ni kanai mukakilia mwile mwetu abaloi serikali mukuiwai mwikithekani chene na mukwambia kwanza kitheka cha ujue ona mawe athikitwe ba ona susu athiko ba ona na ubaya mwana akobaya mwitu akobaya tuthi kama iba pe kwa ni sila wakabule wene kitheka manyikana taito ndindi ni wishi kindu kila nishi tio manya cha akamba imendete ubo wangai lakini memwendete ongai akamba imendete ubo wangai lakini maimwendete ongai na kitumi cho leo mwenda ngai ni kwithia mayamu mana mundu ndu isa kwenda kindu utesi na bamwe na utabu obo na usome wa Biblia beku
kwanana ngai na kutuma nduna ngai na kuelewanzia cia ngai ukethia ni wici beba ciona beba thuku beyoba ngai ulani wa muthia wa maundu honthe wamanya be akamba makite ainyake kuthonoka ngai wamanya kuya kamba makite aithe kuthonoka ndu makite ngai wamanya kuya kamba makite ausue kuthonoka ndu makite ngai ukwitha mundu ucio akite omae yani kwa omae ako omae ako kilwa kasha mucio wako nasha ndukaetwe ndukatha ithwa lotha ithwa makanisa mametikia mwana acio leo tangio akwacha na uanaisi umauya naisi bako akebeka atu bangwe ukona na asa nene na etu asa matumanue numa na maete mundu mwe amaseubye no thi ukwithia mwana asa aigilie bau inie kwiboethia kithio ninakataa ningulea ona maita mwe methezu ndikangwate thia kuwe we wa mana kikianzele ninakataa ningulea ona mashata ninapinya na mamina kundita nishoka niitikishe mauta mamino ndita nishoka nipoye ninalifai no bongo ndutonye kalabo ndutonyo submit ngomeni shawoi nowe ni kwithio mawako ni wawitanite ndutonya mwanake nangini anake kwithia mwanake na ciana nini na kwiwi nyake acia kanethe bako kwa kila mundu no aitiwe no kwiwi akwi okushamuka mama aishe na uaishe ithio ndeno wakati ithe twiba na kwithucho kwitwikithia mundu ume no mundu ume swali wa mana kwiwi na ethia nduthi kwa nana nondu na uaishe ethia ndu insamani na ndo yohitwa ume musi witu mundu ume namba cianozo kikombilo haikuithia mundu ume aino anunje muka ikuithia muka ise wende uhitwa mundu umwe ukiwa kwitu na uwe anena kila ethe waitwa aca na mutu mea Biblia na ukiwa Biblia aciashana mewi ya lama amusheye na mutia nthini wa mwiyai mutie lavo Biblia aciashi mane wendaya Biblia asiata yau na mwenyu Biblia yasiau lakini yasiatime alama tuseye ndini wa mwiyai ethia kilama kwa siakikwe kiute wa mwiyai kie kanoacho kilewe katika niwezi Biblia na okoba wayo hata kuwa bingwa sabuli wa manana na miongo dhanza tu hebu kuyesaka yasiatano kandia no kwenda okulia dhithi hapo kwa kabisika wimitulio onangunena undanena adu imatsamia wa na Paulo ipindela ukusamiwa kuwa au memasa mana maya muma nikanamo wa Paulo nebindela memusamia Paulo emwobe ebaya kolokoloni apingitwe na nundu maino otonyi maima nena nimedhukia wa maima shakila metia nikikwikwa Paulo akalite kuya kolokoloni apingitwe ukethia ndaumala ukethia onandota asua ukethia onandefri onandatabaniwa boundu kwenda wethia saila wimwobe viandu maende no musamia na pia ndo medhukisho boho lakini wakatano mutana umobishine mutana abinga wea kunaina nzama ya munene na nene ange maisha miondo meukuvuteria wea hape mundu ona wikite biashara ba usokoni soko ama sako lakini mutana enuka wea ndo momba nie mausamia hangi mwi biashara ni makuweni wimetandu makuma mukono lakini maendeno samia undu kabe nangwa nduka nundu wina makasto maingi kumadhonoka hangi miona kuya kitui na no maende no samiwa nundu aethe abeki ndukithu ite mukamba mumaitha munene wa mukamba in development akamba nduisa kwa na momba nite mashi mutumio endao ni muno tumukune injeki hallelujah in fact akamba meso samia kiu ukenya kiu kisama wane kuyu na indi mashisha medhia mwenzao endaoni no momba ni makasanga mbesa ni kanama mumbusti lakini akamba weso di soko withi ase mekalongu baya wa mukelenzu kanongu akiembe kanongu amwa na kwithi amakwete okutha ukeuo tuthi tata ukeuo
tu kwa iswi ndungu we saona mekalo na ukwidi ape mundu wia wake uende yenesa mundu suni wokwete osamiwa na mwema samia wa na wona nzama ya dhila maisho kengi maya muma na ukwiwa ni twebita kona maunga maba umashanishe tanzamela ya samiwe ba masako na mkoda makeda ni edha motine ukwiwa tina ingi uwa mwana osu tumuhete ndao ni tina ingi tina ya katatu meutina na makuibiti ya mwana osu na kuiwa tumusamie yani mtao ni nisamiwa rinjo ni nisamiwa ba masako nzama yekiwe ba ya kidayoni peta wa mabibye nela nzama yekiwe ba ibindela Scott Kameruni wa Etioboba Masaku asema kelia elie ya mumbuni nangi mamungala na ase angi maku ya muwongoni ase nangi mamukalala mombani pa ya mabibye na mombani ya mabibye mashaisi Scott mabuba mwaki na mabuba mwaki mauma ya mobosha na mashobo wangai ukabwa wa malisu Masaku akeyoba ngai undwe mate nuko tutangia na mali yoba katubonocha na mali haleluya yoba tubonocha na mali nikana tutabanie na tuitabanie uwo na kiu ni chokiza ubo wanga yukamba nundu mauma yokamba gonze maisha yokambane ubo kabwachwa mali hiyo nyanyo hacha mali na konu boy etwe iwe ko woni mubosie bo wana tavengu ame mabubie mwaki baki dayone na nikanaba lumililwe nundu ikithembeo ikinekiwe fence chatu ikithwa soko nikanoithie payundu ngipekwa nikana kithembeo chuki remain permanent nundu maundu mabeba be undu mathukuma nuna atu ikithiwe soko iwe soko wa mboka waba Masaku undabye nazio mboka ikatho wagwa na chama ubo umwe na mali iba mwaki wobo maisha mwaki wobo ukabwawe na kago andu ndabye atabani ala nene wewo kambani ala maathela mamina waichao maithela bethi yange wa kago na kago ndisi uimubea ndisi wa IC ndisi MBC na ndisi bulungosi bo ona ndisi etinji kango ndisi machitu atumenyu mandini uchiwe wina mwaki wobo usemba ni na kago aini alasio mwa ndeto shanga imbadi shanga mokila maina nesa volume 1 2 3 kago come down na come down ya kwazi nyendangi ito kwa mumo. Amen. Tikondo wa mawiko makwa masio nye nikitaina ni mumo wangai ona kubikabune biketu yoba na bala bange ngwisothi no kundwa eutetea takatha gwikumana na kago lakini kwitha thina ichao ni nzama ya samiwe na ya shoka ya silwa na muma tukathauka na atumia aima miaka miongo nyanya ange miongo kenda maumitie suali sokoni muthenya maumaye mwaki kila mundu akwete kabyu kake tusicheze na wazee wa kongwe mchana hapa mabibia kila mtu akatoa kufungua nzipu yule alikuwa lawa bete ne kanda adhasia kila mundu umia kabyu kake amambe umaya mwaki wakakonjolea moto wakamalizana na masho ubo ukambani ukabwabu ikulio ni ati pesa oneka andu mangai na makokila na makabuba mwaki prophetically na makasha na chochonde kila chenda ubosha mwaki wobo wangai kikabiba swanu mwaki undu mwaki winotonyi wothe uchakibuke twikenzebe mwaki winotonyi wothe uchakibuke kitheuke kitwike kindu kita wanasomi vapa ko tabia mundu umwe kiwuti cho muthia wa mwaki niwe muthia wa shindu cionthe na wona twanyo mwaki wangai ona
na masama yani ukwisaithia we nutwanie ukithia mwana ketio akweti chali cha mutwano lakini ukithia be andu masamie na maya muma maika thumwa mubaka mwana keosu akosane na mwitula wibaiti andu maisha mana maya muma maika thumwa mubaka mwitua fulani alewe ni mwana keolo mwibaiti onethia imathokie yani pe uma watiye kula kwitu usua kwitu mathoketo na moa ya community nzao na andu ma community itu mwithe ya mwisha andu ma kitui mamutaite nzao andu ma mwanzenge katambu imwaye nzao ya andu ma kitui muwewe ta community mwitu enyu nutwaiwe na kila mwekie yoba ngaino ukamuiba ola wekie kiu yoba ngaino ukakwilitia mwana wa mutwano watiishwe wakiumwa wiwa thantatu mamini esindu sionthe mali yaetwe na community yoe wanza uyaya kwa cheu kaboloka la katwa wakazia inipiki another head yani nozie muthukungi katata isubwa kasia ndiekie bethina aiye indi iniekie na ke komete kundu kwako na mwana ke nake anawe kundu kungi akoma kwache na kufika suoti katwa akubi miaka nyanya kanoe miaka ya nundu 10 wona mwitusu kethi aye kwake miaka 10 kwa mwitu kukethi ate utalangwa niki pe andu masama na wona masama na maya muma mwana asa kisoti wimithea ona watwilwa matana makoa nusu waikuathima kiitonyotisha kinasami wanachai wa muma kitia wani binya wanda kame akatena kailondu kala ni Yesu Kristo na binya wako wone kakuisilo tangio kwa mumo wotangio no ubonoke no kakilia binya ona ashe imatwela makwende ya udhuku edwanu kwenda ukilia binya za maila masamite na makaya muma ikuwa matei na binya wanda kame ya Yesu Kristo ilete dha shawia madhayuni maitu kuisilo tangio na beki nungwenda uelewe mamino sama na maya muma mamino sama na maya muma mamanda atongo ya nanduani mamanza atongo imedhukia wa nimo matumia wa kwananga siathi ila mamini kuivita maya muma na mamina nsama mashatika ya natuikanywa tutowaite Paulo Biblia ya shamaindi ya kulaku ya thembi yani kindu kiwo kwithia bea thukumi mangai matumitwe kuyanisha zama iitwe muma wa kwananga ndua na kwananga mishiandu maindi ya kulaku ya tongo imakanisa maindi ya kulaku ya thembi maimamu ya Paulo pe undu tukwenda kuikana nake iwisi be makanisa manangi kienduani be makanisa mabingi we taonimwe na paya thukumi mangai mainza amani ila siabinga makanisa asu ushao waku no ukaibia mbe wisua pandie wi muthukumi wangai uwai wia wangai nundu nduendete muthukumi wangai fulani no ukaibia na wae makuibia ana wima kaibia ana umae makuibia esukuwe makuima kaibia nundu mwana asa iwa pandie no mubaka kakethwa kwaku na kaikethwa kwa neimba tekondi uwe kwasha kamana kukatinda kukuanza katolonza leto tuko mboya twendi yu twakatinu kwa kibu twaka kwa tu twakeko tuikwa nema kakanisa kavingwa no mukaivia tukaike nitu muthuku mianga ya kwatia ni aba na mundu mwe na muthenyoloke sakwithia kindu kila satani ukumena nicho umena ukamanyawe na satani mwethi ya mwili umwe kitu moja iloke saithia satani ayukita muthukumi wangai na kuyo mwito mukilisho no kukita muthukumi wangai umanye mwina satani mwitimu imwe muthenyoloka ithila galikwela satani ukamanya ndu ngaliko ya kwa Yesu muthenyoloke sakwithia wiwawo uchona mishingi yende nensa onethwa no uwe bishop kana kimbishop kana sitwa thila thingi nene pio emeritus kanone there with our is grace kana eminence wise injili ezio bikabando wakamana ukwithia kwina mamenja ukwithia be menja 1
prophet. Menja 7 prophetus. Kuna maaskofu, kuna menja bishop, kuna main bishop. Kadebosma. Yani uko liendi usenzi uonze umie ba. Nandu isakwithia wa Yesu. We isakwithia muthenomwe. Ni we wawo. Andwa mundu aende nesa. Umanye we na Satani. Mwete luithi ya thea mwaki. Na mwithi ya mambeste. Na ninene ati ula woweta ile kauchungu kana kawoke the yake bidite. Congratulations manasa. Wateja we musio. Yukawoka ukedi ana kuya ndani. Ikongu nene ati ba umetho. Ini simu somete amwa qualify. Ni ukedi akana kam brother wakukabitie mutiani akawa. You have done us proud. We are proud of you. Umeweka njina ya familia yetu mahali na umebukwithia walitwe itakisaki na mabia. Ninene akawolo kaukedi ana kuini side. Hallelujah. Amen. Ikango uwe yumisie nongo mina. Kawolo kaukedi ana kuini side. Kedi akowoi. Na kawolo kaukedi ana ndwala. Mekala na siemwe na Satani. Either Messi kana matesi. Haisuondi umianzembo. We miumia we. Leo miumia ataona kutabia boy ingi vitu nole. No miumia kwanza ambao umioyo niende. Ndizio kwa mwithu kesingi. Bocha kindu chu ona jabo wakibo wangu tonyie sindano elo kwenda. Already no nyuendos. Kambele ya kindu chu kibitwa bako. Kwa kuba yuna nyumba ya ukombo. Wewe Anthony. Kediem. Kibisu kibingo ito ba TV ba nyumba musio wa kuna nyumba yene ukombo ete. Ukaka kwa kuthi ni andu muno. Ona ikina kwa anga ya kwa ikaluki la etu sonitu anga. Honi andu meana. Oyuma mbethu keseba. Lakini ndu ishika na we musamie. Ndu ishika na etumaku imasamiwe. Duisiana ke imasamiwe. Duisika na una mwenu imasamiwe. Mai wakithitu. Ticho kikwitwa muma. Maingi wakithitu. Na yu meeting shambia. Mai matabia thembi. Tuenda muimuye munene wa askali ngili. Ula munene piu. Mumuye Paulo ambe uthewa. Aetwe baanza amani. Tumuithiane nesa. Na mamu ya uya wenyu mwatumana nundu munene numunete ndaya nundu imwithukia wua mwatumana ni ukuthaua na aetetwe katikati ivo tumuaya undu beandu mowa itwe katikati hambia chalo cha umandi hambia chalo cha umanda wia oaende atambiti ithukuma ibarua oasonga songete withia katikati nusamitwe uyandikwa ni mundu swamino kuandika abangi ngite kamwana kane promotion na keuvi kabana ngukathemba kamwitu kandika na kaitamba ja kaivi kabana nikongele musala mpaka withie kona inikendete na kaivi kabana ngikatila ve mishiete letwe ve amaitha maye muma ve andu masamite na makaya muma makuetele katikati wa chalo chotangio makuetele katikati wa chalo cha ministry makuetele katikati wa chalo cha mutwano makuetele katikati wa chalo cha biashara makaya muma makasama na makatedhe uwe ni adhembi ni mome utuma na witwe lakini adhembi no mesi uwai waba katikati lakini mailea ukutabia uo kwa adhembi alamwithe ya mwisi kila mundu ubangiwe umbango mudhuku na mukwiti kila ulikowa la nioni woni wenyu woni wakuwe we ubishine hutumo imunene ukuwa niendo buta fulani wea na niendo dhiyo munenye tawe hudhiyo musesenge accountant umuye niendo dhi kwa saloni kwa sako na nundu na uwa saini ya duni saini kabalua kai kana musala wako idhi angili 70
nikanango seloni ikitumi na kutumitwe imunene nikana mwinsie mundu thima nake mwitu asa kana mwana asa akaundani nake nundu wate iwo tumanu ukwithiona tokutethia munyanya au kusainia na ukuala mathangu utwa ya munene na mundu ucio aibutwa uya woni waku we wikau nundu na ukekwa kwacha kwa umundi mwe yatulilikane na mami na sindu isu siathela maandiko masya na nicho noka nicho natumani mwini kanangu tabia maandiko masya naome usama wethia nake yoba ngayula usu itetei na mumo beka mwana beka mwibwa ka Paulo kasha ka mwana ka sister wa Paulo ka mwana ka mwitu nya Paulo kaibaya na mayakona maisha manikewie maya muma nikewie maithi kwa thembi nikewie Yehova ngai ekubandia mundu katikati wa maitha kila mapanga kinyume chako makabanga utebo lakini bukatikati wo bakethi wa babanditwa mundu ni Yehova ninguona baibandwa mwibwa wako ninguona mwana wa ibandwa kati wo ninguona baibandwa mundu ikikio changai kila meubanga bubishini epena mundu kubandwa baningai nikanako eteubo kamwana kamwitu nya Paulo kewa mayibita kewa mayamuma na madhi kwa thembi na thembi meti kilobo wa Paulo wawe na maandiko masya akalaka mwana ila kebe dhani na mo kadhibala be Paulo be mundu ukijokwete utumani be mundu nainzamanishu be mundu naikikao nikiu be mundu naikikundini jumusanga ni ambesa majasha meunenga mesa maumine Yehova nukuthi ubuania kikao kijana mwenyu momba nana nyinya waku mausamie momba nana atui mausamie Yehova ngai nuku kuete uboho be mundu yitwa katikati uho na ni ukite na tumani wa Yehova ni ukite ekana na moma same ekana na moma yemuma be mundu wikati wo nde usama na mo lakini katikati wo nde uyamuma na mo lakini katikati wo nde kuitikila na kila dhambi metikila ndiye katikati wo na mwishowe akatuma ni Yehova kuete uvo wakila mauvangie ngewesu ni ukite nikikuetwe ni Yehova wangu haleluya ngai eka mutuo kake nicho kitumi wita wa Yehova ngai na ekala eweka beba ndu makoma na andu usita kwa chetwa kwa mananga ibala na mubali ya mbemba kana na mutu ila thiyo kana na muumila ngumu kana okashatwa kwa manana ake na mutu ila nyama asionake za kuiwanza ethwa na ng'ombe cie imani ngili onaambio yanda tutabia haleluya asha ukesaidia anubika point ya iwanza ng'ombe imani sianata yani imani sio ngili ti ng'ombe ngili imani ni ima ni ng'ombe imani ngili cattle on 1,000 hills not 1,000 cattle on a hill imasamie nekienesa haleluya imasamie thank you imaye muma thank you imetikilwa na thembi thank you indi tondu Yehova ngai wikala thayo kiuma usamie kikeania shitwani ya Yesu Kristo kikeania mwiyuthika mwana mwenyu kikeania mwiyuthika sister wenu kikeania ndwiyuthika ciana ciaku ni masamie maya muma na matetheura indi Yehova nukuthiulea nacho Yehova nukuthiulea nacho Yehova nukuthiulea na thayu waku Yehova nukuthiukukitia vala meusamia atuituma mwaki wa Yehova atuituma mwaki wa Yehova kula meumba nite vala makwete nimeulecha haleluya no mubaka maleje ethia no mubaka bakwe mundu
nanena na vinya wa Ngai, vinya wa thakame ya Yesu, na vinyola tuosa utangi yoni ethia imasamie na maya muma maika ya mubakokwe wiya mubaka makwe mataite ethia no bakaba kuwe yu asuma samia maya muma na mane mbaka ne athembi imome ukwa Paulo epambana na hali yake ngelezani. Haleluya. Mono makakata mashime umua na muthukumia Ngai athi haibala be Paulo amuya ango. Haleluya. Ango mabangite, andi mabangite, mami mabangite, ndadi mabangite, nibe kumila mundo ukiashe ango ango. Haleluya. Ibe kumila mundo ukiashe mwaitu, nibe umila mundo ukiashe mwitu yasela wona wiba ulewa masamie maya muma na maendosi wani athembi fulani atongo imakanisa fulani maiki kao ni kiu utabani ukendwa we wenda kwendwa thiwa thosi ice cream kiso likabu ukendwa wende wakiao agwe thana ku Yesu iwa kwendia ndo imanza na momake mayekale nienda twaboye mboya cia kitu. Haleluya. Ba nienda twaboye mboya cia kitu na kithoko mboya cia kaumuthi mwanake usila waindi atabia Paulo Biblia ya shana ke Paulo eta mungami wa skaliana mwabe ripoti mwano winayo ya iliobikia munene na ola muskali ewa osaka mwanaka kotoye munene wa askali ngili osaka yomba maima abika ya munene afandi sa netwa ni Paulo ambia mwanakeo ena roboti yaku munene maandiko masha akwatakala kamwana kuoko na maenda nzama. Haleluya. Yehova akakukilisi anene asio ofisini na kambuni nilo thukuma matonyo thikwosa ripoti na nzama matose ya ripoti mbe wa kila mundu undu shindu imwe amaitha maku no mamethi ya nyanya ema munene waku ilonga miaka mwana kamutabia kamu ya munene nduketikile othesha Paulo wapea umembe wa miongwena masamie na maya muma maika yake na maika nyomba kama wa Paulo na masha athembi mauke makwitie Paulo uni na yu utheetie Paulo aetetwa baawi abangi wakuwa wabu katikati Yehova autangi otana umwe baya utanabika bala makwetele Yehova atangie mutwano waku utanetwa kuma baya utanabika baloko waiwa Yehova atangie kisomo cha siana shaku kitana umwe baya matanabichwa bama kwenda kuwaiwa Yehova atangie uya wa moko maku utanamba umwe baya utanabika bama bangi tokuwaya Yehova atangie uima wa mwi waku matanamba okumya baya maite mautwaite sibitali bala mabangi te kukokuwaya Yehova utangie matana akumya hedhia no udhisibitali Yehova atumienzi yengi ukathiukidwe kundu kungi mekale uni metele maika akone Yehova hasembeni na siana siako na kitangia itanabi kabala sietele kutiliwa haingi maitu kwa na tu kuangata habu kuuma saku kitui na makuwene twailethia tuthumwite okunduta Finland na Switzerland na Sweden isu cia sui hello na Washington DC lakini twatumaniwe na alama ile tutangia na athembi imo masanctioni tuitwe tamakwendo twika ali lakini ba katikati twatiliwa bau na no mese amaya tutabia Yehova Ngai mina athembi asu moko manambiti ya mauma mutwe muthembi wa muthembosu aile okoma na mbiti ya muuma kanyo undu ethia nutonye kwithia wisi ati andu matetu otewa no kwitikilana ni kana maminwe
Mwiya yake iwe kuisubana kwako, mwiya yake iwe kiyo chako, mwiya yake iwe washo wako. Muthenya wa umuthi, muthenya wa umuthi, muthenya wa umuthi, Yehova akakomane na ngoo yako, Yehova akakomane na thayu wako, Yehova akakomane na thayu wako, Yehova akakomane na kiyo cha ciana ciaku, akakomane na kiyo cha muci wako, na kila maitha maubangie Yehova akautangie, Yehova akaubonoche na kikuo, Yehova akaubonoche na kubutwa wia, Yehova akaubonoche na ndimoshe, Yehova akaubonoche na mowau, Yehova akakunenga masomo, akanenge ciana ciaku masomo ala wamwitishe chonthe kila chungamite ndiani kikabetangwe muthenyani wa umuthi, kikabetangwe, kikabetangwe, kikabetangwe. Wia wa moko mako uthiukaile, uthiukaile onocia thayu waku mbe wa mwiyai, onocia ngoo yaku mbe wa mwiyai, onocia ngoo yaku, onocia ngoo yaku. Ulwa ni mo'u alotu yokuite, ulwa ni kukosa wiaku lotu itokuite, eka mwiyai akakomane na thayu wako, eka mwiyai akakomane nako, Yehova akakomane nako, Yehova akakomane nako, Yehova akakomane nako, na akautungie wia wako, na akaudungie wina promotion. Mwiya yakaukite namo amaitha mamuci wenyu, amaitha mamuci waku, Yehova akamanyaiche, amaitha mathayu wako, Yehova akamanyaiche, ala mebitie wibito kana makaushia, Yehova akaukite namo, Yehova akaukite namo. Ekana na mundula wibakubi naku, ulwanula wibakubi naku, nena nyana mwiyai ndake mamuika, tulike mboya ntunena nyana mwiyai, ni chau mwiyai utatonya, ni chau kila mwiyai utatonya, ni chau kila yobo 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 utatonya. Yehova ngainu utonya, Yehova ngainu utonya, Yehova ngainu utonya, Yehova ngainu utonya. Akabonoche muci waku, akabonoche ciana ciaku, akabonoche acei maku, Yehova akakunenga kungama na ukilia maitha maku binya isitwani ya Yesu Kristo. Be mumo wangai, be mumo wangai utembete, be mumo wanga yutembete nyumbani, be binya wanga yutembete, be mawiko manga imatembete, be chendi changai andwala makuete mowau maende na kunyaika, andwala mwaku idhwa miyo mito, miyo yende na ubetangwa ituwa ni shenu, andwala ngo shenyu susu ite kiyo chende na udhela, andwala muoneiwe muende na utete wa Yehova, muende na utete wa Venethio yotayo, Venethio ya pinya wangai, ya the ya nyumbani no, Venethio ithio ya ubako, Venethio ya mwaki, ya the ya nyumbani no, ikuondu wa utete andu mangai, ikuondu wa kukitaka ushenu, ikuondu wa kukitaka ushenyo. Yehova e nyumbani no, Yehova e nyumbani no, Yehova e nyumbani no, Yehova e nyumbani no, Yehova eba, Yehova eba ni kuondu wako, Yehova ni woka au nenge ukilio, ni woka akudhashe, ni woka dhashe thayu wako, ni woka dhashe ngoo yako, ni woka ubete kiyo, ni woka ubete kuonewa, alama kukita, Yehova kwete kukita namo, osha wako, osha mauta, osha mauta, osha mauta, osha mauta, osha mauta, osotedio wangai, osotedio wangai, osotedio wa mwiyai, osotedio wa mwiyai, osotedio. Bena mwaki wangai, bena mwaki wangai, bena mwaki wangai, bena mwaki wangai. Shonde ila waishe, shonde ila siakushewe ni amaitha nutungiwa, ni asya nutungiwa, ni asya ni mutungiwa, ni sawa utungiwa, ni sawa utungiwa, ni chau mosie kwenyu, ni chau mosie kula kuimushei wako, ni kikuka kuisila valawe, ni chukite
nichukite, 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 nichukite. Jonda kila mauvenie, jonda kila mauvenie, jonda kila mauvenie, jonda kila moshi chako nikiudhawa, ni sawa udhawa, ni sawa udhawa, ni sawa udhawa, ni sawa udhawa, ni sawa udhawa. Ishitwani ya Yesu Kristo vena mwaki utembete, vena mwaki wangai, vena mwaki wangai, vinya wangai. The power of God. Yes, 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 yes. Bayada ratoko sepeketa vinya wangai, vinya wangai, vinya wangai ni wosu, vinya wangai no tembete, vinya wangai no tembete, vinya wangai no tembete, vinya wangai no tembete, vinya wangai, 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 vinya wangai no tembete, te kababo roboko sepeketa rakoto lolololobo ya sotoria mokatina lekako setoriana lapa sepakota. Kila kiapo watu waliokula kinyume chako na uzao wako, wakakula kiapo kinyume cha nyumba yako na wanao, wakapiapa kiapo kinyume cha kasi ya mikono yako, leo kinasambaratika. Wanabiashara wote waliokuliwa kiapo, wanabiashara walioliwa kiapo ya kwamba wasongi mbele, leo wanaachiliwa, leo wanaachiliwa. Kila mwanabiashara, kila mwanabiashara aliyetekwa nyara ama kazi yake ikakamatwa, wanabiashara, 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 yabakata rapapapada, ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Wanabiashara wote waliotekwa nyara, waliokuliwa kiapo, wanyamazishwe na waketishwe. Na weka moto mikononi mwenu, moto wa Roho Mtakatifu. Kuna moto unasafisha hapo kwenye biashara yako, hapo kwa hiyo duka, hapo kwa hiyo duka, hapo kwa hiyo duka, hapo kwa hiyo kibanda, hapo unafanyia kazi. Ndio hiyo, 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 ndio hiyo. Walio tayari wanatembelewa, walio tayari wanatembelewa, waliofungua roho zao wanatembelewa, walioweka mioyo yao wazi wanatembelewa, wanatembelewa na Roho Mtakatifu, wanatembelewa, wanatembelewa, wanatembelewa. Walioweka roho zao tayari wanatembelewa kule nyuma, kule nyuma wanatembelewa, wanatembelewa. Watu waliokule nyuma kabisa, kuna moto umewaka uko pembeni, uko nyuma kabisa, kuna moto unatembea kwa nyumba yote, kwa watu walio tayari kwa kitu ambacho hakiwezekani. Pokea, 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 pokea. Unguso ndio huo, unguso wa Bwana, unguso wa Bwana, unguso wa Yesu Kristo. Watumishi wa Bwana, huduma iliyo ndani yenu leo inachipuka, inachipuka kwa nguvu, inachipuka kwa nguvu. Na ajili ya kipawa hicho cha uimbaji waliozuia, kiachiliwe, 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 kiachiliwe. Power! Shindel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 e bosia. More of you, Lamb of God. More of you and less of us. More of your power, more of your spirit, and more of your anointing, more of your presence, and less of us. More of you, Jesus, and less of me as a pastor. More of you in this church, and less of pastors. More of you, more of you, more of you, more of you. More of you. Siriana, Ishayanu,
nasema ni wewe, wajua, ni wewe Bwana, ni wewe, wajua, ni wewe Baba, ni wewe, nasema wajua, ni wewe Yesu, ni wewe, wajua, ni wewe Baba, ni wewe, wajua, ni wewe Bwana, ni wewe, nasema Baba, wajua, ni wewe Bwana, ni wewe, wajua, ni wewe Bwana, ni wewe, wajua, ninakuangalia, ni wewe, Bwana, wajua, sielewi, ni wewe, wajua, Bwana, ni wewe, nasema wajua, sielewi, ni wewe, wajua. sawa kuthukuma Ngai evindela tuthukuma Ngai na sindu situ waile omanau mwikio wa mundu nthini wa Ngai nuko ni fami wa muno ni mali ciake ithukuma Ngai. Amen. We sauna wina thina wa kumumisya Ngai umane ona mwikio waku thini wa Ngai wina thina. Amen. Payi mundu onomwe duniani twikala payi kindu ona kimwe ukakwata ki faida mali yaku itakuhusika. Amen. Ono tangio tutangiwa kwa kumbula. Amen. Na yu twendea na kuthantha na kwama twende na uthukuma Ngai na sindu ilo tunengete na payundu ucie uthukuma Ngai na mbesa ciaku ne bindela kwa twi mathina ma kimbesa withia nukwenda ku involve Ngai nukwenda omwe muyai mbingu ye miomo ya mbesa muyai mbathime kimbesa muyai amia biashara yakwa muyai kosi niongelwa musala haye ethe anuenda ongelwa musala nesa uiboya mboya sumuyai asisi ethe mbesa ciaku isi utethia uya wake. Amen. Ukia muyai ongela indo ciakwa muyai asisi ethe be indo ciaku ciumagwe kilungu cheko nyumbani yake. Ukia muyai athima ciana ciaku muyai ni ethie umanyitie ciana ciaku kumuthukuma Ngai. Amen. Kwa tumisha Yehova nundu we ni Ngai na ala mwikumisi na ala mwibasa na ala muthumwite oba mutumia oyumbesa ni bithika nesa ibitha wanesa Simoni ukwithia waletitie ndi something lakini withia simu nangi no uthio kiuma na simu no kwisilo bengi tuyo ba service kuna mbe ya simu noti mwanza imwe inya nyanya noti thandatu namba isu ya simu niyo ithia wakikabu kitu cha nzembo kwa hala matena cash na nusio kila umatu ikwatania kuthukuma Ngai na kusupport program ino nikana withiwe nitwamimende iniva. In fact ila ni kwatie report ya andu aku severo kwanza no mwanda bisiate umanyeyo anda byondo musi wake weka ni mukopyo ambia we anatua aikulia wakatha ithata ni waku yenda tembea kabika kanisani na yukuma twambio tabania ukaenda okethia aseme na miaka miongo monza imamukie maile TV ni akamba methukisio bo wa Ngai na ila twathaitha ngocio ni kwa tabinya kondu onethia tuyumendeini programu hii nundu wa ndwange itumimendeini nundu wasu aku hata mwiye withia ni twamatwa yobo wa Ngai ba umusimai. Haleluya. Tuitonyo twika TV kila ikatwa ya tsima itwala makubu musino ndanzi mulinduko
na moni aku maitila kiuno tuimatwa yobo wanga ibu mumusi kuisela ndembo nisu yako na muyei akuadhime disi kanape mundu iba kanombethukise na ndui mutangie nusio kumunenga mwe Yesu thayo wako nondo wenda alama samie na alama yemuma na thembi alama kwatania mama kuwa wendo makelia binya tumakila sekwesila pala pe mwe Yesu na chalo kitu na mwe Yesu chambi ya twa munenga thayo witu kwa hiyo yathe ape mundu te mutangie wibala wiboya mboya se mwe Yesu ninaumbula na isi yako andika isitwa thea kwe kunia thayo na kuma mundu nduikiria mwana wako Yehova endania nakwa ndongoise na wimbukitia sietwa ni ya Yesu Kristo asani navoya na utunga mube amen. Yehova akuikenesa kunenge vinya wakungama mwikioni na nivoya ngai ya unenge utongoise uende kanisani balothi kwewa thini wawe na beba na ukalumililio mwikioni mwiye ya mwathime tikomane muthenya usungi amen. Naona mbingu zimefunguka, zimeleta majibu